وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اسوجر زما زبا بندگی نہ خاص کوم دا غزاد چیزیں اول نہ پیدا کرے او خاص غتبا تا سٹولو گردول شے. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا انہی سمزو سوا دا اللہ نہ نور مددگاران کہ ارادو کی زمان رحمان ذات بیو تکلیف نشیاڑو لے زمانہ سفارش ددی حصے او نما بچ کو لشیم. انی ذل فی ضلال مبین. یقیناً زبا دوخ کے خامخا پا گمراہ اخکار کیم. انی آمنت بربکم فاسمعون. یقیناً ما ایمان داوڑے استاسو پر ربانی نغوکی دے ماتا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. اویل شو داخل سے جنت تا اوے دال تکی حیرمان دے قوم زمان تپتوے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. دائے مسئلے چھ بخنو پی ماتو کر رب زماوے گا ظلم زود عزت والونا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. انو نازل کرے من دا پا قوم مانے پس مرد دنا سلخ کرے آسمان دا طرفنا انیو منگا آرا لگن کے دلخ کرو. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. نو ددی ہلاکت مگر یو چغوا ہے وطناک دوخ کے ٹول مڑ پراتو. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. ہے افسوس دے دد بندگانو بحال ناراضی دی تاس رسول مگر دیا پورے خندنے گئیم. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. اید سوچ نہ گئی چ سمرا ہلاکڑی ددینا مخ کے پیڑے یقینا کسان دی تا دنیا تو واپس ناراضی. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور نری دا ٹول مگر دا ٹول بازم پخوا کی حاضر کریشی. وآیت لهم الارض المیتة احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. اور دلیل دا قدرت دا توحید دا اللہ خلق دا پارازم کا وچرا تازکم غیل رب باران اور اوباسو دائنا دانی بارے داغی دانونا دا خلق خوریم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. پیدا کریم بیزمکا کے قسم قسم باغونا دا کجورو دا انگورو اروانی کڑی منگا پدیز مکایا پدی باغونو کے رچینونا. لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون. دیر بارا چخوری دا خلق دمیو داغنا انری جوڑے کڑی دے میو لرا اللہ سنو دے خلقو نایا ولی شکر نکی دید اللہ دا نعمتنو. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاکی دا غزات درام چی پیدا کری قسمنا ٹول داغنا شرا زرغنی ازمکا
او ددید نفسنا مواد عاسزنا شریع نپیجنیم وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون بل دلیل د توحید ددی زبار دشپام راکاگو منگا داغی ناروز لران دوخ کی دا خلق پتیار کی داخلی دن کی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم انورم روان دے خپل وقت مقرر داغ باران دا تقدیر مقرر دے داغ ذات چھ زور اور دے علم والدے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اسپگ میں منگ انداز کری آئے دا پارا منزلنا تردی چراؤ گردی پشانتا دا سانگے دا کجورے زڑے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ندین ورچ آسان شیاغل رائے چلاندی کس پگمائے اور ندش پاڑواندی کی دن کی دروازنا ادا ٹول نرس پگمائے پخپل خپل مدار کی لمبو وحیم وآیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون بل دلیل توحید خلق دا پار دارے اور تکڑی منگا ددیدہ نسل پکشتے پکشتو ڈکو کے وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون اور پیدا کری منگا دیدرا پشانت دی کشتے نور سورلے چری بسولی کئیم وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا يُنقَذُونَ او کو غاڑو منگا غرق بکو دی لرا نبی حس فریاد رست پارا دریو نبدی بچ کے دیشیم الا رحمتا منا ومتعان الہین لیکن زین غرکم دا وجد رحمت زمون دا طرفنا او دا پار دا فیدی ورکولو دا دنیا تریا وقت بوریم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او کلاشی تویلشی یرکوئے دا غیظابنا چستاسو مخکرے و چستاسو شادرے دی دا پارا چی پتا سرحم اکڑیشی نو دی مخڑی وما تاتیہم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین اور نرازی تاس دلیل دا دلیلون دا رب دین مگر دی دائنا مخگردون کیویم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ او کلا چویری چلیتا خرچ کوئے داغنا چلا تاسل درگریم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وَأَيْ كَافِرَانْ مُؤْمِنَانُ تَام آیا خوراک ورکوں گا شاتا کا اللہ غختین خوراک بے ولا ورگڑے نے تاسو مگر پگمراہ اخکار کیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اوائی دا انکار کو ان کی کربی دا وعد دا قیامت کتا سورشتنی ہے ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون انتظار نکی داخلق مگر دے شغیم او بنی سی دیدر ناصاب بدا سعال چری بیو بل سر جگڑی گئیم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون نو طاقت بن لری دے وصیت کولو نو مخفل کور تو واپس لیشیم
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اپوکے بوشی پشپے لے کی دویم پوکے دوخ کی دا خلق بعد اخفلو قبرنا اخفل رب طرف تا منڈی وحیم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دی بویا تبائی دا زمنگا چارا پور تک مولرا دا زید سملاستو زمنگا او ویلی شیدا غشیر چواد کڑو رحمان ذات و رشتہ ویلو بیغمبرانو. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. نبی ددی را پور تکیدل مگر یو جغبیم دوخ کی بلا ٹولی زم سرا در بگڑیشی. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ننن ظلم نشی کے دے پیس نفس بانے ظلم اور جزا بنشی در کے دے تاسم مگر دائیں ملون چتاسو کول. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. یقینا جنت والا خلق بنن پڑیرا مشغلہ کی او خوشحالی کا ان کی بویم. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. دیو دری بیبیانے بئی پسوروں کے پپالنگنو با تکیاؤ ان کی ویم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. دید پارا دی جنتون کی با میوی اور دید پارا و ہر غشی چیدی غواری. سلام قولا من رب الرحیم. دید پارا با سلام نیم دابو وینا دو طرف دائے ربنا چیدی الرحم والدیم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وبيرشي جدا شينن اے مجرمانو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. آیا ما پو حکم نہ اکڑتا است چے بنی آدمو بندگی دا شیطان مکوے یقیناً دے سال سفارا دشمن دے اخکارا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. او بندگی مال خاص کے دا لار دا برابر. وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. یقیناً گمراہ کڑی دے شیطان ساسنا ڈلے ڈیرے ولے تاسد عقل نہ کارناوس. هذه جہنم التي كنتم توعدون. داغ جہنم دے چتاو سرے وعدہ کے ریشوام. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. ورننو زید جہنم تنن وجدائے چتاسو کفر گو. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. نن با مہر لگوں گا دری پخلو او خبر بکی منسرا دری لاسنا شہادت بور کی دری راخ دے پائے ملن شریک ول. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اکو غاڑو منگوس خام خاروانی بکو دری داسترگین نڑواندی کی بدی لارتا نسرنگ سشے بوینیم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اکو غاڑوں گا اس خام خواب شکلنا بدلی بدل کو بخبل خبل بولاڑی. طاقت بن لری دی دمخ کتلو نب واپس کر دے ریشی.
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون آسوک چمگ زیاد کو عمر داغ کمزور والے پیدا کم بدن داغ کے ولدی عقل نکار نالیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين انا خود لے منگا دی نبی تشعر جوڑول انا دی مناسب دد شان سراؤ نہ دا قرآن مگر نصیحت دے او قرآن دے اخکار بیان کا ان کے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ نازل شے دے دا پارا چیر ور کی آغا چاہتا چی جوندی وزر داغ اور پورا بشی حجت پا کافران خلقو اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون آئین گوری دا خلق چمون پیدا کری دی لرام دا سیزون ناچ جوکڑی زمونگ لاسونو ساروی او دی آئی لرام ملکت والریم وزللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون او تاری کری دا ساروی مونگا ددی دا فیدو دا پارام نو بای ددینا ددی سورلی دی او بای دان دی خوریم وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور دید پارا پدستاروں کیڑی نفی دی اور اسکلو سامان دے ولدی شکر نکی دا اللہ دا نعمتنو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ انی ولی دے مشرکانو دا اللہ نا سیوان اور مددگاران دی دا پاران چی دی مدد بوکڑیشی لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون طاقت نلر یاغی دا امداد دی او دی یاغی دا پاران لخکری دی حاضر کڑیشی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون نو خفر انکی تعالی روینا گانی دریم یقینا منگا پوئی گو پائے شری سپٹویو سچے پٹیو سچے خکار گئیم اولم یر الانسان انا خلقناہو من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین آئین گوری دا انسان کافر یقینا من خو جوکڑے دل راز نطفی دا ساسکینا دوخ کے دے جگڑ کو ان کے دے خکارام وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم او بیانی پنگ بانی یو اعتراض ایر کڑے اخپل پیدائش لرا وہی پہ اعتراض کی سوک بجوندی کی دے اڈو کلرا حالا شداب زری زری شیم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم تو آئے جوندے بکی دے ڈکل راغذات چھ پیدا کری دا والذل او دا اللہ تعالیٰ پہر ذرا دا مخلوق پلوانے علم لریم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اغزات دے پیدا کری تاسو لرا دشنو ونو نور دوخ کی تاسو دائن نور روبا سے اولیس اللذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم آئین دا اغزات چھ پیدا کری اسمان نو عظمکا قدرت درون کے برے چھ پیدا کی دری غنت خلق ولن دے قادر راغلے خپیدا دیر پیدا کو ان کے عالم بارس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون یقینا حکم داغ پیدا کول یو سین کل چو غاڑی یو شیم و یاغی تا اوشان بسغوشیم
وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نو پاکی دا غزاد ترائش دا پلاس کی پورا بادشاہی دا ہر چیز دا خاص غتبتا سو گردولی شیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد. قسم دے پائے ملائکو چھ صفونا تڑی صفونا تڑل. نو بیا قسم پا ملائکو چھ شڑون کری شیطانان در بشڑنا. نو قسم دے بیا پائے ملائکو چھ لستن کری ذکر دا اللہ. گواہی گئی ددی حالتنا پدے چھ یقیناً ساسو حقدار دبند گئے خامخا یوزاد دے. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. رب د اسمانونو د زمکه او د منځای دی او رب د مشرقونو مغربونو. انا زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب. یقینا ډول کړه مونږه اسمان نږدې پټول سراج ستوري. وحفظا من كل شیطان مارد. او بچ ساتلے من پرستور سرادار شیطان سرکشنا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. وغنشی کے خود آغی اوچت مجلس تام او اشترکی آغی دہر طرف نام. دحورا ولهم عذاب واسب. رٹل کی دی شیرائے ناو دی پر عذاب دے پہ اس کی دن کے بری بورے. الا من خطف الخطفتا فاتبعه شهاب ثاقب. لیکن آسوک چھ تختولو کی او تختونا نور اور رسی بدبسے شغلا بلیدن کے. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. نو تپوسو کا دے خلقنا آئے دی کلک پیدائش والی او کنا حقا چم پیدا کری. یقیناً پیدا کری منگا دا انسانان دا خٹی اسلیخنا کے نام. بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون. بلکہ تو تعجب کے ددید انکار نہ دی مسخرے کئی. او کل شدیتا نصیحت کی ریشی بقرآن ندی نصیحت نہ قبل. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ. کل چوینی دی اور نخایا معجزان آئینا مسخرے جوڑئی. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ادیو ان دا مگر جادو دے اخکارام. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آیا کل چمگا مڑشو شو خور واڈو کی آئے منگا دوبارہ پورت کیو. او آباؤن الاولون. آیا مشران زمگا مخکنیم. قل نعم وانتم داخرون. تو آیا او تاسبٹول ذلیل دا اللہ حکم تام. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. یقیناً دارا پورتکی دلی تیز شغایوا داخ کی بدی گوریم. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. دیو یہ ہلاکت تیزمگا داغرز جزاران. هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. دا روز دا فیصلی دا چتا سودا درو جنگنلام. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. ویلیشی ملائکو تا راجم کا کسان چ ظلم کڑو مرگری دائی و غسوک چدی والا بندگی کولا د اللہ نہ سوا روان کے دی لارے د جہنم تا.
وقفوهم انهم مسئولون، او اشارے کے لگ یقیناً دینا تپوس کے ریشیم. ما لکم لا تناصرون، سوجرتا سو دیو بل مدد نشے کولے. بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ دینن ٹول تابداری اختیار کون کی دیم. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، او مخامخ بشی باز دری پا بازو بانے تفسون بکی دیو بلنام. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، او ویدا تابدار یقیناً تاسوارات للکول منگتا رخی طرفنا. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، او ویدا مشرعان بلکہ نوے تاسو ایمان لرن کی. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، انو من لرا پتا سوانے الزور، بلکہ تاسو قوم یہ سرکشی کا ان کی. فحق علينا قول ربنا انا لذائقون، نو پورا شبہوں بانے فیصلہ در رب زمگا یقیناً من خام خاصکن کی رضاو. فاغویناکم انا کننا غاوین، نو گمراہ تمرو بللے زکشم پخبل گمرانو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، یقیناً داخل اقبا پتے اور پازاب کی شریک ویم. انا كذلك نفعل بالمجرمین، یقیناً دا سکار کو من دا مجرمانو سرام. انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً دیتا کلبچو ویلشو نشتا مددگار سوا دا اللہ ناندی بلوی کولام. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ادی بوئل آئے منگا خام خا پر خودن کی اخبل آلہا لرا دوجر شاعر لیوانینا. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ راوڑے دے نبی حق خبراو تصدیق کڑے دے ٹولو پیغمبرانو. انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تاسو خامخا سکن کی عذاب درناک ہے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جزا نشی درکرے تاستا مگر داغ عملون چے تاسو کول. الا عباد اللہ المخلصین، ما سوا دا بندگانو دا اللہ تعالیٰ نا چے پاک ساتلی شیریم. اولئک لهم رزق معلوم، دا کسان دی دا پارا رزق دے شدائے صفتنا معلوم دی. فواکہ وهم مکرمون، میوی دی قسم قسم موزدی عزتنا بکیریشیم. فی جنات النعیم، پجنتنو دنعمتنو کی بویم. علی سرر متقابلین، ناس بئی پکٹنو یوبلت مخامخ. یطاف علیہم بکاس من معین، گردوری وشی پدیوانے ڈکے کاسے دشراب و خالصنا. بیضاء لذت للشاربین، سپین شراب بیو مزور کی اسکن کلران. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نبئی پائے کے سر دردے اور نبدی لدائنا الٹے ورزیم. وعندهم قاصرات الطرف عین، اور دری پخوا کی وئی حغا حوری چلنڈون کی اقبل نظر خاندانو تا خیستستر گوالیم. کانہن بیض مکنون،
گویا کی راسپی نے آ گئی دی پٹی ساتھ لے شوے فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون نمخامخ بشی بعضی ببعضو تپوسو نوکیم قال قائل منهم انی کان لی قرین وبوئی ویون کے ذی جنتیاننا یقینا زمان پارا مقابل مرگرو یقول انک لمن المصدقین ویل بے ماتا آیت د تصدیق ان کو نام ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمدینون آیا کلچ منگا مڑشو شو خوریڑو کی آیا منگ لب بیا جزارا کے دیشیم قال هل انتم مطلعون ابوئی دین دے نور ہوتا ہے تاسوی اور ختم کی جہنم والا ہوتا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم دیب ورخی جی واسکار بشی ابینی آغل را پمند جہنم کے قالت اللہ ان کت لتردین ابوئی ورتا قسم پالا یقینا نزدیت چزد مرغڑولے ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین وکنے نعمت رب ما خام خازبم وید حاضر کڑشونا بجہنم کے افما نحن بمیتین نائنیو منگا مڑکی دن کی الا موتتنا الاولا وما نحن بمعذبین لیکن سکل منگا مرگ مخکنے نیو منگا عذاب را کڑشیم ان ھذا لہو الفوز العظیم یقیناً داش ذکر شوا خامخا کامیابی دلوے شان والا لمثل هذا فليعمل العاملون ددا سے جزا د پار دے زان کڑی سوک چ عمل کی رکڑو ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم ایدان متندی قراد مل مسکاب لحاظ کونا د زقوم انا جعلناها فتنة للظالمین یقیناً گرزول منگا غونا عذاب یا امتحان د پار د ظالمانو انها شجرة تخرج في اصل الجحیم یقیناً دا یونا دا چی روزی با پمیند جانم پویخ د جانم کے طلعها كأنه رؤوس الشياطين سانگ دائے گویا کے سرنا د شیطانانو یاد مارانو فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون یقیناً دی بخام خاخری دائے وننا ڈکون کی وہی دائے نگیڑ اخبلے ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم بیا یقیناً دل را دائے د پاسا گڑون بئی د گرمو یشد لوبونا ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم بیا یقیناً واپسی بدری خامخا اور تریم انہم الفوا آباهم ضالین یقیناً مندلیو دی مشران خپل گمراہ فهم على آثارهم یهرعون ندی دائی پا قدمون بانے زغلولے کے دل وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ یقیناً گمراشو ددی نمخ کے ڈیر دمخ کنو خلقنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
یقیناً لے گلو منگا پاغی کی یرور کن کی پیغمبران فانظر کیف کان عاقبت المنذرین نو گورا چسرنگ شانجام دا یرول شو خلقو الا عباد اللہ المخلصین ما سوا دا بندگانو دا اللہ نا چی بچ ساتل شو وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ او یقیناً آواز کرو منگتا نوح علیہ السلام پا دعا سران و خامخا خوم اجابت کو ان کی دعا داغو وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الَّذِيمِ او بچکم گدے او دد قرنے دغم لوینا وجعلنا ذریته هم الباقین اجوکرم گا اولاد د باقی بدل دنیا کے وترکنا علیہ فی الاخرین اپری خودم گا پد باندې پر استنو خلقو کے سلام علی نوح فی العالمین سلام دے دا اللہ دا طرفنا پنوح علیہ السلام مانے پٹولو خلقو کے انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً داسمگا بدور کو خیستکار کو ان کو تا انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً دے او دا خاص بندگانو زمن ایمان والو ثم اغرقنا الاخرین بیا غرقنا نور خلق لرام وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور یقیناً دڈلے ددنا خامخا ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربه بقلب سلیم کلش توجہ کڑا دخپل رب تا پزڑ روخ سرام اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون کلچوی ویل پلار خپل و قوم خپل تا دشا بندگی کوئے تاسو ایفکن آلہتن دون اللہ تریدون آیا دروغ جوڑشی آلہا دا اللہ نسوا تاست طلب کوئے فما ظنکم برب العالمین نصد گمان ساسو پبار رب العالمین کے فنظر نظرة في النجوم نوی قتل یوزل قتل بستورو کی فقال انی سقیم ویویل یقینا ز بیمارم فتولوا عنهم مدبرین اگر زیدل دیدہ غنا شاک ان کیو فراغ الى آلہتهم فقال الا تاکلون نو پٹ راغے دریا لہوتا ہوتے آیا ولی خوراک نکوئے ما لکم لا تنتقون سوجر ستاسو خبرم نکوئے فراغ علیہم ضربا بالیمین نشوروشو پدی بانے پوہلو پخلا سرام فاقبلوا الیہ یزفون مخامخ را لدی دتا پناصر رات لل قالا تعبدون ما تنحتون دوت آیا بندگی کوئے داغ شاچ پلاسوے جوڑوئے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تاسو پیدا کری اور تاسو عملونہم قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم دیوے جوڑ کے دد پارا یو آبادے نواچے دل رپور گرم کے فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين دیو غوخت دا مبارکی چلول سے زلون گرزول گدیل را ذلیلان وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین
ادو یقیناً زتلن کے مخبلب طرف تا زرد ما تولا آخری دا ہجرت کولو رب حبلی من الصالحین یا ربا رو بخی ما تیو بشید نیکانونا فبشرناہ بغلام حلیم زیر ورکم دلا پیوالک صبرناک فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ارکل چا بچے ورسے دد سرکار کولوتا دوتے زوئے زما یقینا وینم ز بخوب کی چزا لالم تالرام تو گورا چسرائے راکے قال يا أبت افعل ما تؤمر اغیب لارا کواس چتا توکم کے دیشیم ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ضرور تبعوم مالا انشاءاللہ دا صبرنا کنام فلما اسلما وتلہ للجبین ارگل چدوار تابی شود اللہ حکم تا او سمی لواغا پاڑخ دتندیم ونادیناہ ان یا ابراہیم آواز ورکم دتا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً تا پورے رشتے نے کا خوب خبل دا سمنگا بدلا اور کو خیستہ کار کا ان کو تا ان ھذا لہو البلاء المبین یقیناً دا خامخا عزم اختوخ کارام وفدیناہ بذبح نظیم اور فیدیو اور کمنگا ابراہیم لراد علالی لوئیم وترکنا علیہ فی الاخرین اپری خودم پدمانے پر سخلق کی سلام علی ابراہیم سلام دی پہ ابراہیم علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین دا سے بدلور کو خیستکار گون کو تا انہو من عبادنا المومنین یقیناً دے زمون دا خاص بندگان نو ایمان روڑن کی وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین اور زیر ورکم دلر پہ اسحاق سراچ پیغمبر بئی اور نیکان نبوی وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین وبرکات واشل من پدبان او پہ اسحاق علیہ السلام اور دا اولاد دے دوارنا بعضی خکار کون کی اور بعضی ظلم کون کی بزان بان اخکارا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ یقیناً احسان کرو منگا پا موسیٰ و ہارون علیہ السلام ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم او بچکڑو منگا دادوارا ددی قوم ہم دغم لینا ونصرناہم فکانوم الغالبین امدادو کو منگا دی سران نشول دی زورورنا با دشمن وآتیناہم الکتاب المستبین اور کرو منگا دی دوار تا کتاب دیر خکارام وہدیناہم الصراط المستقیم اکلکڑو منگا دی لرا پسید لارواننے وترکنا علیہما فی الاخرین اپریخو من پدی دواروانے پرست خلقو کے سلام علی موسیٰ و ہارون سلام دی پا موسیٰ و ہارون علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دا سے بدلور کنگا خیستکار کو ان کو تا
انہما من عبادنا المؤمنین یقیناً دادواڑو زمد خاص بندگاننا چیمان لرین وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً الیاس علیہ السلام خامخاد لے گلے شو پیغمبرانو اذ قال لقومه الا تتقون کله چې د خپل قوم ته ولزان نساته د شرکنا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین آیا رامدت شوائے تاسو بعلتا او پرگ دے آج خیستا شکل جو جڑون کے اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ دے رفستاسو مشرانو مخکنو دے فکذبوه فإنهم لمحضرون ندی آغتا دروغجن وی یقیناً دیبا حاضر کرشی بازاب کے الا عباد اللہ المخلصین ما سوار بندگان دا اللہ نا خاص بندگان چی بچتا دلشیم وترکنا علیہ فی الاخرین اپریخم بدبانی پرست خلقو کی سلام علی الیاسین چی سلام دی پہ الیاسین علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دا سے من بدلور کو خیستکار گون کو تام انہو من عبادنا المومنین یقیناً دے خاص بندگان زمنو چیمان لریم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً لوط علیہ السلام خامخاد لے گلو شونو اذ نجیناہ واہلہ اجمعین کلچ بچ منگا دیو دد کورنے ٹول الا عجوزا فی الغابرین ما سوارے او بوڑینا چھ پادشو خلقو کیوام ثم دمرنا الاخرین بیا ہلاک لمگا نور لرام وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یقیناً تاسو مکی والا ورتیرے گئے دائی پکلو باندے سبا کو ان کی یاد شپی ولید عقل نکارنا لے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً یونس علیہ السلام خامخاد لے گل شونو اذ ابقا الى الفلك المشحون کلچ لاڑ دے کشتے ڈکی کڑے شیطا فصاہما فکان من المصحزین نو خسنیوں کو آغی سرا نشدے دا پڑشو نبغ خسنی کے فالتقمہ الحوت وهو ملیم نو تیر کر دل رام مئی او حاد داد زان ملامتکاو فلولا انه كان من المسبحين نو کنے دے تسبیح وین کو نالتا للبس فی بطنه الى یوم یبعثون خامخا دے وی سارشے پخیٹ دمئی کے تروز دوبارہ جن بورے فنبذناه بالعراء وهو سقیم اوغرزو منگا دے پٹاگوانے پدا سیال چی بیماروں وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین نورا زرغن کرمگا دد پاسا ونا دکدوم وارسلناہ الى 100,000 او یزیدون اولے گو منگا دے 100,000 خلق تا بلکہ زیادی کے دل درینا فآمنوا فمتعناہم الہین نئے ٹول ایمان روڑو نو فیدہ ورکرم گائی دا دنیا تر یا وقت پورے فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون نو تپوسو کا دے مشرکانونا استاد رب دا پار دی لونیو دا دی دا پار دی زامنویم ام خلقنا الملائکت اناسا وهم شاہدون آیا پیدا کری منگا ملائکو لرا زنانا و حاد دارشدہ خلق کتن کی وائدہ الا انہم من افکہم لیقولون خبر سے یقیناً دا خلق دوجہ دخبل دروغنا خامخاوئیم ولد اللہ وانہم لکاذبون
اللہ اولاد راوڑے او یقیناً دی خامخا دروغیم اصطفى البنات علی البنین آیا غرکڑی اللہ تعالی لنا پزامنو باندے ما لکم کیف تحکمون سو دلیل دستاسو سرنگے فیصلے کوئے بے دلیلا افلا تذکرون آیا ولی نصیحت ناخلے ام لکم سلطان مبین آیشتر تاسل یو دلیل خاران فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین نروڑے تاسو کتاب کتاسو رشتنی ہے وجعلوا بینہ وبین الجنت نصبا ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون او گنی دا خلق پمنز اللہ و پمنز پیریانو کی نصب حال دار یقین دے دا پیرانو چلی با حاضر کرشی بازاب کے سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ رائے خبر ناشری آغا پسی بیانوی الا عباد اللہ المخلصین ما سوادا بندگانو دا اللہ پیرانو ناچا بچتا درشی ہوئی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ یقیناً تاسو آکسان چی تاسو لبندگی کوئے نے تاسو دریب بندگے خلق گمراہ کو ان کی الا من هو صال الجحیم ما سوا دا شانا چور داخلی بجہنم تا وما منا الا له مقام معلوم اوائی ملائک نشت زمن استن مگر آغلا زید و دریدو مقرر دے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ آیقیناً منگا صفون جوڑون کیو دا اللہ بندگے لرام وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ آیقیناً منگا خامخا تسبیح وایو دا اللہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ آیقیناً ودا مشرکان دیبویل لو ان عندنا ذکر من الاولین کچر راشی منصر یاداشت مخکنو خلق ببارکی لکننا عباد اللہ المخلصین خامخا شبمگد اللہ خاص بندگان بچتا دلشیم فکفروا به فسوف یعلمون ندی کفر کو پدائے ذکر زردی تو پتو لگیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ آیقیناً مخی فیصلہ شیدہ زمگار بندگانو پیغمبرانو دباران انہم لہم المنصورون یقیناً دی خامخا دی سرم امداد کے دیشیم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ آیقیناً لخکر زمگا خامخائی وی غالب دشمن فتول عنهم حتى حين نمخوار ددینا تریا وخبوری وابصرهم فسوف يبصرون اگور دیتا انتظار کو ددی زرد دی بہم وینیم افبعذابنا يستعجلون آیا عذاب زمگدی پتلوار غاڑی فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین نو کل شراکو سید عذاب ددی پا میدانو زر نو بد دے سبا وقت یرولو شو وتولى عنهم حتى حين اما خوارو ددینا تریا وخبوری وابصر فسوف يبصرون وانتظار کوازر دے دی بمہوی نیخبل حالت سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی دستا رب لرا رب دے دا عزتنو دائے خبر ناشدی اغب سے بیانویم وسلام علی المرسلین وسلامت یاد دا اللہ دا طرفنا پیغمبران ٹولو والحمد للہ رب العالمین ٹول صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لردیج رب العالمین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر قسم دے بقرآن چی خاوند نصیحت دے
بل الذین کفروا فی عزت وشقاق بلکہ آسوک چی کفر کرے فزد کری و بدشمنے کری کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس دیر ہلاکڑی منگا ددین مخ کے پیڑے نائی بچی والی پوخد عذاب کی انو دغ وقت بچ کے دلوزدیم وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وتعجب قیدا کافران چراغلے دیتا یو یر اور کون کے ددید جنسنا اوائی کافران دا جادوگر دے ڈیر دروجن اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب آیا گزولی د ڈیر معبودان ڈیر مددگاران یو الہ یقیناً دا خبر دد خامخا خبر ڈیر ناشنا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد اور روان شوائے اور ڈلا دری کافرانو نور تیوی زی کلکشے پالہ و خلوانے یقیناً دایو خبر داچ زمن دی ارادہ کے ریشیم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ندی اوری دلی منگا دا خبرہ پا دین رستنی کے ندی دا مگر دروغ دی دزان جوڑ شیم انزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب آیا نازل کڑشے دے پدی نبی بانی وحی دمین زمونگنا بلکہ دا خلق دی پشک کے زمان دے وحینا بلکہ دی تروسا عذاب زمان لے سکلے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب آیا دری پہ اختیار کی دی خزانی رحمت در رفتا چھ زور اور ذات تے و بخشش کا ان کے ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب آئے دی لرا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی آواد آئے چی دری پمینس کی دی نو دی خیجی دی پلارو دا اسمان کے جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب داخلہ کیو لخکر دے لغونتا دغا وقت کی دیلا با شکس ورکڑیشی دا دا عنادی اڈلو ندیم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد تکذیب کرو دری نمخ کی قوم دنوح علیہ السلام و عادیانو فرعونیانو فرعون خاوند میخونو وثمود وقوم لوط واصحاب الایکة اولئک الاحزاب سمودانو قوم دلوت علیہ السلام و سیدن کو دبانو دا کسان مخالفت کو ان کی ڈلوید پیغمبرانو نام ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب نو ہر یو ددینا مگر تکذیب کرو د پیغمبرانو نو پورا شو فیصلہ عذاب زما پائیم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق
اور انتظار نکی دا موجودہ خلق مگر دے چغیم چنشت بیائے چغی لرا معمولی سارے دل. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اوائی دا منکرین روزم ذرا کی مندرا برخزم گا مخی درز حسابنا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صبر کوا پائے خبرو چوئیے دا منکرین. اور یاد کا زمگا خاص بندہ داؤد علیہ السلام خاوند طاقت و یقیناً اللہ تڑیر ورگردید ان کے ہو. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. یقیناً منتابے گرزولی غرنا دا غصرا تسبیح ویلا پما جگری کے او دنور راخت لو بوخ کے. والطير محشورة كل له أواب. اور تابع کروں گا مرغان چی جمع کے دے بشو لاغتا دا ٹولو آغا طرف تور گردید ان کی. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب. اور مضبوط کرو منگا بادشاہی داغا ورکڑو منگا آغتا پوئے دین اور فیصلے کو ان کی خبریں. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. اور یقیناً داغلے تاتا خبر دعوی کو ان کو کلچی ورخت الپدیوال دے عبادت خانے داغ. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. کلچ ناصاب داخل فل بداؤد علیہ السلام ناغ گبراؤ شد دینا دیورتے یری گمان. خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. منگت و دعوی داریوں زیادے کڑے باز زمنگ بباز فیصلہ کا زم ترمینز کے حق فیصلہ اور زیادے مکوائے اور طرف تا اور ہدایت کم تا برابر لارے طرف تا. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. یقیناً دا زما رو دے دد یو کم سلگڑی ازما یو گڑ دا دیوی دا ما تروس پارا او زور اور دے پما بانم پخبروں کے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ویل داؤد علیہ السلام یقیناً زیادے کڑے دا پتا باندے پغوختلو دا گڑ استا سرائے چی او زیکی دخپلو گڑو سرائے او یقیناً دیر دا شرکت کو ان کو نازیاتے کی بازی بواز باندے. مگر آکسان چیمان راوڑے عمل نے کڑی دا وحی مطابق حکم دی داس خلق. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. او گمان کو داؤد علیہ السلام چی یقیناً دا امتحان کرے منگا پتہ باندے نو بخنے غوختلا دخبل رمنا او پریوت ٹیٹیدن کے ازم کتا اور گردید اللہ تبسیدہ گولو. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اے داؤد علیہ السلام یقیناً گزولے منگت فیصلے کو ان کے برز مکہ کے
فیصلے دخل کو درمیانس کوا حق فیصلے تابیداری مکوا دیس خواہش کنیوا بڑیتا دا اللہ دلارنا ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب یقینا کسان چاوڑی دا اللہ دلارنا دید پارا سخت عذاب دے پدی وجہ شدیر کڑی دروز دا حساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار انری پیدا کری منگا اسمان نظم کا چلیمینس کی بے فیرے دا گمان دے دا کسانو چی کفر اکڑے نو ہلاکت دے کسان لا چی کفر اکڑے دا وجہ دورنا ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار آگا زومزا خلق چی مان راوڑے آمن نے کڑی نیک پشاندہ شاچ فساد کا ان کی بزمکہ کے آگا زومزا متقیان را پشاند تدنا فرمانو کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب دا قرآن یو کتاب دے نازل کرے منگا دے تا برکتن والدے دید پاراچ سوچو کی دا خلق دا پایاتنوں کے اور دید پاراچ نصیحت والی خاندان دا خالص عقل وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ او بخمگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام زوئے خبندہ دے یقیناً دے اللہ تا دیر ورگرزی دن کے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد کلچ پیش کرے شودتا پا مازی گری کے پدریخ پولاڑ اسنا کرا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ویوالی یقینا زمینکم منک والدد اسن سرام دوجہ دیاداشت رب زمانہ پدی سرام تردی چاگا پرشول بیاددنا پپردکیم ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والعناق ویویل واپس راولے دا سونا ماتا نشورو شوش اللہ سے وحل دائی پپنڈو دائی پسٹنو مانے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ یقیناً نظم اخکڑو منگا پا سلیمان علیہ السلام اواشو لمگا دا پا کرسے بانی او بدن دے او بچی او بیاد اللہ طرف تور گردے قال رب اغفر لی وحب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب دوئلے ربا بخنو کے ماتا او بخی ماتا دا سی بادشاہی چنا سلی گی چادرا زمان رستو یقیناً تے بخشش ورگون کے فسخرنا له الريح تجری بعمره رخاء حيث اصاب نطابق کرم دد پارا ہوا لبا دد حکم سرن نرما کم خواچ بدیت والشیاطین کل بناء وغواس اتابکڑو منگا شیطانان سرکش پیریان چار قسم آبادی کو ان کی غپے وہن کی بوبو کے واخرین مقرنین فی الاسفاد انوس شیطانانو چتڑلی شوبو یوزے پزنزیرنو کے هذا طاعنا فمنن او امسک بغیر حساب دا زمگا بخشش دیتا تا
نو تے احسان کوا یا بن سات بغیر سر حساب نہ بتاوانے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ او یقیناً دلرا زم سرا خام خاڑی نزدیکتو خیست زید ورگردیدو دے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ آیات کا زمنا خاص بندہ ایوب علیہ السلام کلچ عاجزی پیش کراخ پر لبدا ویل رسیدل کریمات شیطان پر تکلیف دا بدن او پس زاد مال اور کذو رجلے کا حاضا مختصل بارد و شراب ویلی شو ورطا وحد آزم کا بخپل اخپیم ندار زید لامبلو یخیو بدی او دسکلو بریم وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ او بخو منگا دتا دد اہل عیال او دائی پشانتی ورسر نورهم دوجی در رحمت خاصم در طرفنا و یاداشت در پارا در خاندان و در خالص عقل وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ او نیسا بخبل لاس کی او سانگڑی رو سانگوالا وہ پائے سرد اخبل بی بی او قسم دی مماتوام یقیناً مندل او منگا دلرا صبر کون کے خبندو یقیناً دے اللہ رڑیر ورگر دیر وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ آیات کا زمگا نور خاص بندگان ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام خاندان دلہ سنو من دا ملونو خاندان دستر گو دا پوئیگو انا اخلصناہم بخالصت ذکر الدار یقیناً منگا دی غرکڑو پا خاص صفتنو چاگیا داشو دکور دا آخرت وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یقیناً دی زمون سرا خامخاد صفا ساتل شو غرا بندگانو وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ آیات کے اسماعیل علیہ السلام و علیہ السلام و ذا الکفل علیہ السلام و دا طولو دا غرا بندگانو نام هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ دا یو قسم یاداش دے اور یقیناً دا پار دا متقیانو خام خاخست زید وردلو دے جنات عدن مفتحت لهم الابواب باغنا دامشوالی بیم کلاوشی بی دی تدروازی دا جنتنو متکین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت وشراب تکیاب ویدی پائے کے آوازو نبکی پائے کے میں ووڈی رتاو دسکلو سامان وعندهم قاصرات الطرف اطراب اور ددی سرانیز دی بیا غحوریم آغا زنانا چلنڈا ان کی خبل نظری دی تام زولے بویم هذا ما توعدون اليوم الحساب ویلی کی بعد آغا شیدے چتاو سر وعدہ کے دے شود پاز رز حساب اِنَّا ذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ یقیناً دا زمگا بخشش دے نشتہ دل رائس ختم دل هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ دا یو قسم یاداش دے اور یقیناً دا پار دا سرکشانو خامخا بد زید اور گرزیدو دے جہنم یصلونها فبئس المہاد
اغا جہنم دے دی باغی تور ننوزی او بد زی تیار کرشے دی دپارام هذا فلیذوقوه حمیم وغساق دا یو قسم عذاب دے او دی سکی دی دا گرمی خٹکی دلی او بدی او وینی زید زخمونو دا جہنمیانو دی وآخر من شکله ازواج انور عذابون اشتاد دے پشان قسم قسم عذابون دی هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم سوال النار وہی ملائک دایو ڈل دا ورننوزی جانم تتاسو سرام نشت زید خوشالے و زید فراخ دید پارا یقینا دی ورننوتن کی دی اورتام قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار دی بوئی بلکہ تاسو چھے نشت زید فراخ تاسو لرام تاسو مخککڑو مونگا تداملو نبدعو زید قراری دا جہنم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار دی بیا ربا چاشرا مخکڑو مونگا تدا نزیاتی کے آغا در عذاب دوچن پور کے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اوائی بادا جہنمیان سوجم لا چنینو منگا حقا نارینا چمن بشمیرل بدنیا کے دشریاننا اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار آگا ظلم آگی لرام مسخرے کڑیشیم کنکاگشیری ددینا نظر نظم ان ذالک لحق تخاصم اہل النار یقیناً دا واقعی خبر دام جگڑ دا قرآن کی دور والو قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار تو یقیناً زیر اور کن کے نشتہ اس حقدار دا بندگے ما سوا دا اللہ نائی یو دے عذر ورد پارس رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار رب دا اسمانونو دزمکیو دمین زید وارو دے زور ورد او بخنا کن کم دے قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون تو دا توحید یا دا قرآن خبر دے عظیم الشان تاسو دینا مخگردون کیے ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون نشت مال رسائلم پا مجلس پورتنی کل چائی قرآنی کے باس کئیم ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین وہی نشی کے دے ماتا مگر دے وجنا چیز یر اور کن کی اخکاریم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین کل شو السا رب ملائکو تائقینا پیدا کم زو یو بندر خٹنا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کل چیزے برابر کم پوکے کم پائے کی روح دخبل طرف نان پریوزے آغت سجدہ کن کی فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین نو سجدہ اکڑا ملائکو ٹولو پیوزل مسوار ابلیس نا زانلوے اگڑو او دے کافرونا قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ولله ابلیس سشی منک تعالی را چ سجدہ کڑے هغه چاہتا چې ما جوړ کړې په خپل الله سنو
آیا تلوئی کے او کئی تپا حقیقت کی دوچت خلقنا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین ویل ابلیس زخو غرائم ددنا تاز پیدا کریم دور ناو دے پیدا کرے خٹونا قال فخرج منها فإنك رجیم اللہ فرمائل ازاد دی زینا یقینا ترٹل شویم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یقیناً پتا بانے زمان لعنت ندی تروز جزا پورے قال رب فانذرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ویل ابلیس یا ربا مالا محلت راکے ترائے روز چی خلق بدوبار راپور تکی دیشیم قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم ویل اللہ یقیناً تے دا محلت ورکڑو شونا تروز دا وقت پورے چی معلوم دے دا پار دا فنا دا خلقوم قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین ویل ابلیس قسم دی پیزدستا خامخا بلارکوم بزدا خلق ٹول الا عبادک منہم المخلصین ما سوا دا بندگان استاد دینا چا بچتا دلشی ہوئیم قال فالحق والحق اقول ویل اللہ تعالی دا خبر حق دا و حق زامی شوائم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ خامخا ڈکم وز جہنم ستانا و دا چانچ ستا تابداری کی دولاد دم نٹولنا قل ما سلکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین تو این غارم زستا سنا پدی بیان بانے حس مزدوریم انے ہم زدی لرد زان نجوڑا ان کے ان ہوا الا ذکر للعالمین نلدا قرآن مگر نصیحت دے دا پارا ٹولی دنیا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ او خامخا پو بشیتاسو بخبر دبانے رسل سوخنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل والدی کتاب دو طرف دا اللہ نظیم زور ورد حکمتنو علدیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین یقینا نازل کرے منگا تاتدا کتاب دا حق خبر دا پارا نو بندگی اللہ لکوا خالص کو آغا دا پارا بندگی الا للہ الدین الخالص خبر سے خاص اللہ دا پارا بندگی خالص دام والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا پاکسان چنی ولید اللہ تعالی نہ سوا نور مددگاران دی وئی منگا بندگی نکو ددی مگر دی دا پارا چی نزدیکی دی منگا اللہ تب نزدیکت ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون یقیناً اللہ با فیصلو کی ددی ترمن پاس اس کے شریب کے اختلاف گئیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار یقیناً اللہ ہدایت نور کیا چاہتا چھ درو جندے اور دیر کفر کا ان کے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار کہ غختل اللہ تعالی چونی سی زان دا پارا اولاد
خامخا غرکڑ بے دا غشانا چ اللہ پیدا کی سچ اللہ غواړي پاک دے اللہ تعالی د ولدنا غدے اللہ یو دے زور اور دے پارس خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل پیدا کړی اللہ اسمان نظم کا د حق کار کولو د پاره را غړوي شپه پر ورځ باندې او را غړوي ورځ په شپه باندې وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى او تابع کړی اللہ د خپل حکم نور اوس پګمه دا ټول چلیږي نیټه مقرر بوله الله هو العزيز الغفار خبر سے اللہ تعالیٰ دے زور اور بخنہ کو ان کے گناہوں دے خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج پیدا کړی اللہ تعالیٰ تاسو دے یو تننا بیا پیدا کړی دای تن داغ بیوی او پیدا کړی تاسو لرا د سارو نه هم مات جوړای یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث جوړای اللہ تاسو شکلنا په خېټو د مین د تاسو کې په یو پیدائش رسول پیدائش نا پدرو تیارو کې ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون دا کارون کون کے اللہ دے رب ساسو دے خاص اغل را بادشاہی دا ٹولا نشت اقدار دا بندگے سوا دا غنا نسرنگے اوڑے دا کے تاسو دا حقنا ان تکفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى کتاسو کفر کوئے یقینا اللہ تعالی غنی دے استاسنا ونخوخی اللہ دخپل بندگان پارا کفر کو اللہ اور شکر کا تاسو اللہ بتوحید سرا اللہ قبلی سال دبارام اور نشی پور تکولے یو پیٹی والا گناہ گار گناہ دبل ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات صدور بیا استاسو رب تا استاسو پیشی دا نو خبر بگی تاسو پائے عملون چی تاسو کوئے یقیناً اللہ علم دے پائے خبرو چی پسینوں کی ویم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کلچ ورسی انسان تا تکلیف آواز کی دیکھ پر رب تا عاجزی کو ان کی آغتا اخلاص کو ان کی آغتا ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله بیا کله چې ورکه الله تعالی د نعمت تقبل طرفنا ییر کی دی هغه شی چې بلله والله هغه طرف ته دینه مخکې او جوړی د الله تعالی د پاره شریکان عاقبت دارے چی ووڑی پخپل آیا نوروں گمراہ کی دا اللہ دلارینا قل تمتع بکفرک قلیلا انکا من اصحاب النار تو آئے مزی والے دا دنیا پا کفر سران لگا زمانہ یقیناً تے دور والونا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه آیا آغا سوک چی تابداری کئی دا اللہ پا اوقاتو دشپے کے سجدہ کو ان کی اولاری آیا رکی دا آخرت نا امید ساتھی دا رحمت دا رفبل
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تو آیا برابر جا کسان چ علم لری او کسان چ علم نہ لری انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت قبل خاندان خالص عقل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة تو اے اللہ دا طرف نہ چے بندگانو زمان اغا بندگان چی مان راوڑ دے یرکوئے دخبل لبنا اولائے کسان درا چے اخلاصی کڑے پدی دنیا کی حسنتن خیست جوند دنیا دے وارض اللہ واسع عظمکد اللہ تعالی فراخ دا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقیناً ورکی دیشی صبرنا کتا ثواب دا عملون دائی بے اندازے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین تو اے نبی یقیناً ما تا حکم شیرے چی بندگی دا اللہ لکم خالص کم دا غلرا بندگی وامرت لان نکون اول المسلمین حکم کڑے شے ما تا دغا حکم ددی پارا چی شمز اول دا مسلماناننا بد امت کی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم وآیت یقیناً زیرگم کنا فرمانیو کم دخپل ربنا دا عذاب در ذیلوینا قل اللہ اعبد مخلصا له دینی تو آیا خاص اللہ لرضا بندگی کم پدا سے حال چی خالص کو ماغل دا بندگی خبلان فعبدو ما شیتم من دونی نو بندگی کو ایتا صدا غشا چستا سخو خید اللہ نسیوان قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیم یوم القیامت الا ذالک هو الخسران المبین تو یقیناً پورا تاوانیان خواہ خلق دیم چی تاوان کے چولی اخبل زاننا اخبل بال بشد قیامت برد خبر شہدہ تاوان دے دیر تاوان اخکاران لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا دی خلق لراد دی دا پورت طرفنا سوری وی دور ناو دلاند طرف نوم سوری دائر اور کی اللہ تعالی پد اسراخ پل بندگان تام یا عباد فتقون اے زما بندگانو مان یرکوئے والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد آکسان چی ڈڑے کڑے طاغوت نا دا بندگے کولو داغنا اور گردی دلی صرف یو اللہ تا دید پارا دیر خوشحالی دیم نو خوشحالی بیان کا زمان دے بندگان تا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین ہداهم اللہ اولئک هم اولو الالباب دا کسان دی غوگ دی وینا تا نتابداری کی دائر دیر خیستان دا کسان دی چ اللہ اور تے ہدایت کرے او دا کسان دی پو عقل خالص والا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار ایا سوک چ پورشے دا پاغوانے فیصلہ دا عذاب نہ تو بچکولے شی آغشا درا چ پور کی نوتی لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار
لیکن آکسان چیرہ اکڑے دخبل ربنان دید پارا بالخانی دی شرائے دپا سبا بالخانی نوری پخیب جوڑی شیوئی بیگ بلاندلے بالخانونان قسم قسم والے وعد اللہ وعد کرید اللہ وعدا لا یخلف اللہ المیاد خلافن کے اللہ تعالی دخبل وعدینا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه آیا نگورے ترچ یقیناً اللہ راوری دا اسمان دا طرف نوو نروانی کڑی آگئی لرا چینی پزمکہ کی بیا روباسی پدے وبو فصل چ مختلفی دائے رنگونان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما بیا وشی نینی تائل رزیارم بیا اگرزی آئل رزرے زرے ان فی ذالک لذکرى لأولی الالباب یقیناً پدے کے خامخاڑے نصیحت خاندانوں خالص عقل رام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ آیا نو آغا سوم چپرانستلی اللہ تعالی داغ سینہ اسلام تاو دی پڑی رڑا بانے دا طرف در بخبلنا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین نو ہلاکت آغا چال رائے سخشی دا ازونا دا اللہ دا یاداشنا دا کسان دی بگمراہ اخکار کے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشعون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ اللہ نازل کرے دیر خیست خبریں کتاب دے دیو بل پشانت دے پا مضمون و فساد بلاغت کے بیا بیا لستری کی غنے زگزکی درے دوجنا پا سرمنو دائے کسانو چی یرکی دخبل لبنا بیا نرمی شیدائی سرمنو دائے زمنا داللہ یاداشتا ذالک حد اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد داد اللہ ہدایت دے ہدایت کی بڑے سڑ چال چوغاڑی آغا سوک چلائے بیلاری کی نبی آغا دپا رہے اس ہدایت ورکن کے افمن یتقی بوجہی سوء العذاب یوم القیامت وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون آیا فسا سوک چیزان بچ گئی پا مخبل سرا دبد ازامن قیامت برزم او ویلی شی ظالمانو تا اسکے سزا داغ عملونو چتاسو کسب گول کذب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون تکذیب گرائے کسانو چدین مخیو نراغلی پائی بان عذابنا ددا سزین چن پیدل فاذاقهم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا نو سکول اللہ غیتا شرمندگی پجون دنیاوی کے والعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون او خامخ عذاب داخرت خڑیل وے دے کدا خلق پہ دے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ و یقیناً بیان کرے منگا خلق لرا پر قرآن کے ہر قسم خیستہ بیانات دے دپاراشری نصیحت والی قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون قرآن دے عربی جبے والا نشتہ اس کو گوارے پدکیل دی دپاراشی دا خلق اللہ نو یریگی ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل
هل يستويان مثلا بیان کر اللہ تعالی یوم مثال یو سڑی چھپائے کے شریکانی غسناک دے بل سرا او بل سڑے روغ موٹی دپا دے او سڑی آیا برابر دی ددوڑا بخل صفت و حالت کے الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون طول صفتنا دخدائی توب دے واللہ دی خبل کے اکثر خلق پوئے نا انکا میتون و انہم میتون یقیناً تم مڑکی دن کے اور یقیناً دا خلق بخام دیمریم ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون یا یقیناً تاسو بعد قیامت پر پنیز ربانی یو بل سر جگڑی کوئے